Perezida wa Kenya William Ruto yavutse ku itariki ya 21 Ukuboza 1966 avukira muri Kenya. Yavukiye mu mudugudu wa Sambut muri Kamagut, ubu ni mu ntara ya Uasin. Akaba yaravutse kuri mama witwa Daniel na Sarah. Perezida Ruto ni umucuruzi n'umunyapolitiki wo muri Kenya. Yabaye perezida mu 2002. Ruto yakuriye mu muryango w'abakristo kandi yabaye umwe mu bagize African Inland Church. Ruto yize amashuri abanza muri Kerotot, hanyuma aza gukomeza segonderi mbere yo gukomeza yisumbuye mu ishuri rya Kapsat. Mu 1990 yiyandikishije muri kaminuza ya Nairobi, aho yabonye icyiciro cya mbere cya kaminuza Bachelor's Degree muri Botany na Zoology. Mu 2011 yaje gukomeza icyiciro cya gatatu cya kaminuza, ajya muri Masters, naho 2018 yabonye PhD mu bidukikije. Mu 1991 Ruto yashakanye n'umugore we Rachel, babyarana abana 6. Gusa afite umwana w'umukobwa na Priska Chamatai. Ruto yakunze gusobanura ubukene bw'ubusore bwe, yibuka uburyo yagendeshaga ibirenge imyaka myinshi kandi agurisha ibishyimbo n'inkoko ku muhanda kugira ngo abone amafaranga. Amaze kuba mukuru, Perezida William Ruto yashoboye kwegeranya ubutunzi butari buke mu mishinga ye myinshi y'ubucuruzi, ikubiyemo imigabane mu bijyanye n'imitungo itimukanwa, ubuhinzi, kwakira abashyitsi ndetse n'iby'ishoramari muri asiranse. Ruto yinjiye muri politike mu 1992. Mbere y'amatora rusange yabaye mu 1992, yafashije mu mushinga urubyiruko mu itsinda rya KANU ya mbere. Yashyigikiraga kandidatire ya Daniel Arap mu ishyaka ry'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Kenya. Mu 1997 Ruto yaterewe bwa mbere kujya mu nteko ishinga amategeko, yongera gutorwa kandi mu 2002. Muri uwo mwaka wa 2002 Ruto yabaye Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Mu gihe habaye amacakubiri ya KANU kubera ko umwe yari yahisemo ko Uhuru Kenyatta aba umukandida ku mwanya wa perezida mu matora ya 2002, Ruto yahisemo kuguma mu ishyaka kandi ashyigikira Kenyatta kwiyamamariza umwanya wa perezida. Gusa Kenyatta yatsinzwe na Mwai Kibaki. Mu 2005 Ruto yazamutse ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa KANU. Muri uwo mwaka kandi guverinoma yakoze referendum ku itegeko rishya ryari ryashyizweho. Ruto yarwanyije itegeko nshinga kandi ashyiraho ubufatanye bw'abantu bakomeye bo mu yandi mashyaka ya politike kugira ngo bafatanye. Mu 2006 Ruto yatangiye kwifuza Mu mwaka wa 2006 Ruto yatangaje ko yifuza kwiyamamariza kuba perezida. Uwo mwanzuro ntabwo wakiriwe neza na KANU. Perezida William Ruto yeguye ku mugaragaro ku mirimo ye yo kuba umunyamabanga mukuru wa KANU mu 2007. Amatora atavugwaho rumwe yo muri 2007 nyuma y'urugomo na guverinoma ihuriweho, Ruto yashyigikiye Raila Odinga mu cyifuzo cye cyo gukuraho perezida uriho Kibaki, nubwo ibisubizo by'agateganyo byerekanaga ko intsinzi ya Odinga ariyo yabayeho. Perezida William Ruto yagizwe minisitiri mu nshingano ebyiri za guverinoma. Mu mwaka wa 2008 kugera mu 2010 yabaye minisitiri w'ubuhinzi, ndetse no mu mwaka wa 2010 kugera mu 2011 aba minisitiri w'amashuri makuru. Tarama mu 2012 Ruto yashinjwaga kuba yarakoze ibyaha byibasiye inyokomuntu mu gihe cy'amatora. Bivuga ko yateguye kandi agahoza ibitero byibasiye amoko ya Kibaki. Ku itariki 9 Mata 2013 Kenyatta na Ruto batangiye kuba perezida, undi aramwongereza aba visi perezida. Naho ku itariki ya 8 Kanama 2017 Kenyatta na Ruto biyamamarije kongera gutorwa. Amatora barayatsinze, batorwa n'amajwi arenga 54%.
ubwo bahataniraga kuba perezida na Raila Odinga muri manda ye ya kabiri yo kuba visi perezida, umubano wa Ruto na Kenyatta warakonje cyane bitewe n'uko Kenyatta yabaye inshuti na Raila Odinga binyuze mu buryo bwari bubayeho butunguranye. Mu gihe cy'amatora rusange mu 2022 Kanama, imiterere ya politike yari yarahindutse cyane muri Kenya. Mu rwego rw'abakandida bane bahataniraga umwanya wa perezida, Ruto na Raila Odinga nibo bari bahatanye cyane bari no ku mwanya wa mbere. Mu gihe cyo kwiyamamaza, Ruto yakoresheje tayipu y'ijambo hustler, aho yagiye kwiyamamaza cyane agasanga ba bandi bakora akazi kavunanye kandi bashaka gutera imbere. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora yatangaje ko Ruto yatsinze irushanwa rya perezida ku majwi arenga 50.49%, mu gihe Raila Odinga we yari afite amajwi 48.45%. Ku ikubitiro ariko, intsinzi ya Ruto yaranzwe no kutemeranywaho neza, kubera ko bane mu bakomiseri 7 b'amatora banze ibisubizo mbere y'uko bitangazwa. Na Raila Odinga ntiyemeraga ibisubizo, ahitamo gutanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga. Ku itariki 5 Nzeri, urukiko rwemeje ko ibyavuye mu bujurire nta bimenyetso bifatika bifite. Ku ya 13 Nzeri, Ruto yatangajwe ku mwanya wa perezida ahita atangira no kuyobora. Ibigendanye n'imyigaragambyo imaze iminsi muri Kenya no kwirukanwa kw'abayobozi bakuru ndetse n'abadepite, akaba ari Ruto wabikoze, turabigarukaho mu kiganiro gikurikira. Mwakora subscribe kugira ngo tubane muri icyo kiganiro. Ciao.